دماکو سفربری لروجاوای کردستانی هات اعلان کرن جهر چهار آلین کردستانی و جه اروپایی هر کس بری خدا روجاوا و پشتگرتیا روجاوای کردستانی کرن جه بیجیش کان بگره جه روشنبیر هنرمند و روجنموان و گل بگره ایرو از بحثا هن بیجیش کان بکم کو جه باشیر کردستانی دو هفجین جنو هفجینی خواه به هفره بریار دانه کو ورن پشتگرتیا گل خوی روجاوای کردستانی ببین و تفلی سفربریا کو روجاوای کردستانی هاتیه اعلان کرن تفلی و ببین و آلی کار بنجبو گلی خواه سوما دکتور سوما تو بخیر هاتی از پر کیف خوش بوم کو ایرو مکاری بخو گهاند باو چیرو کاو گهدار بکم هر وکی دکتور احمد گله کیف خوش بوم سپاس دکتور سوما هون جبو چه هاتن روش آوا و چما اف بریاردا ئێمە وا دوو پزیشکی هاوسەر دا باشووری کوردستانەوە بڕیارماندا بینە ڕاوی کوردستان بۆ خزمەتکردنی خوشک و براکانمان ئەم ئاگاداریەک لە گروپی پزیشکانی باشوور بڵاو کرایەوە کە کێ ئەتوانێت بێت لەگەڵمان و ئێمەش فۆرمان پڕ کردەوە بەبێ دوودڵی بڕیارماندا کە بین خزمەتی خوشک و براکانمان بکەین لە باشوور بۆ ڕۆژئاوا چکە باشوور و باکوور و ڕۆژئاوا هەریەکە ئێمەش هاتین بۆ ئێرە بۆ خزمەتکردنی خوشک و براکانمان دکتوری چیه سوما من پزیشکی نیشتەجێی خولاوم بەڵێ تو بخیر هاتی روش زۆر سپاس هر کسی کن حال ما تماشا دکی پر کیف خوشه بیگام آبیت نوا زۆر سپاس دکتور احمد جبو گله کسی که دخوازن ورن روش اولی تردد باره ها مترسی ها تو جبو آن چه دبیجی که تو هفجینا خو به هفره بدل گلک خوش بری خدای روش آوا از بیجم نترسن که باوری اما گلک قوی تره ده مسئله او کو بترسین جیانا خو بویا اما وکو دو دکتور هست مان کر بو مسئولیته که بو بر پرسیارتیه کو خەڵکی خۆمان خوشک و براکانمان لە ڕۆژاوا زۆر پێویستیان بە ئینی پزیشکیە چاودێری پزیشکیە هەر یەکەمان لە باری خۆمانە خزمەت بەوان بکەین. دکتوری چی؟ من دکتۆری بێهۆشکاری تەخدیر. باشە جبو گەلی کورد تخوازی چی بیجی؟ ئەس دەبێژم ببن یەک ببن یەک. باشە زۆر سپاس بینەرین مە هەردوو هەفژین ماڵبات ji bo gelê Kurd ji Başûrê Kurdistanê hatine Rojavayê Kurdistanê rast li Başûrê Kurdistanê jiyan dikin ama dilê wa ji bo Rojavayê Kurdistanê û gelê wê lê xist ji bo wê jî biryar dan ku bi hevre werin Rojava û tevlî seferberiyê bibin ji bo wê bangewazî ji bo her kesî dikin ku deriyê Rojavayê Kurdistanê vekiriye û pêwîst e bijîşkek li ku derê Kurdistan û Ewropayê hebe were û bibe piştevan ji bo gelê xwe Rojavayê Kurdistanê.